Mambura ma kugimaria imwana kuri ruriri rwa Bukusu kaunti-ini ya Bungoma matioyagwo na itheru ni amu mbere ya imwana ici igimaritio gukoragwo na mambura ma kutheria tubio, uthinji wa mburi kana nguku ya rangi mweru. Rikio yote igongona ria kutheria imwana nacio igitĩka kuthia rwimbo iri ta njĩra ya kuonania ni mebariirie kuingira ikereka-ini ria ũgima-ini thiini wa miturire yao. Kumana na mututhuko wa murimu wa COVID-19 mwaka uyu maundu ni mugaru na uria unduire uyu utuire utwarithitio kuona matigukorwo na gukungwira kwa andu aingi mari bamwe na ithenya-ini riu imwana ireruithagio umwe kwa umwe mugaru na uria maruithagio mari mothe bamwe, kwa sababu kulingana na ugonjwa wa corona Kenya mzima imbuzi imemaanisha kwamba sisi tunaenda tairisha watoto wetu kwa njia ya amani kama Kimera ya Bukusu, hata kama lija magonjwa iko. Vile naona mwaka huu uko tofauti sana. Hatutakuwa na mayoe ya kuimba kufanya nini sana. Vile naona msasa akikuita akisema ulale kwako tu na asubuhi saa 12 ufike kwake utafanya tu hivyo. Aruithia mugite ona gutweka ni undu murito uria matamenyerete matikwaga kuruithia imwana no kiria megwika ni kwithema ndwari ya murimu wa COVID-19 na njira ya kurumirira mitaratara iria bianitwo ni ministry ya ugima wa mwiri, gwikira maski, kwithamba njara o ndumwe na kureibaniriria. Tulikuwa tunasema watoto wasitairiwe sai kwa maana iko mgonjwa chu. Ni vile serikali watu walienda karibu na serikali wakasema hii mila yetu ya zamani wacha tufanye tu, kama corona iko sisi tajichunga. Konjwa iko hatuwezi kuepuka, lakini tutaepuka na nini, mask itatusaidia vile serikali ilituweka. Ta mutugo wao mambura ma kugimaria imwana ici matanyĩtwo kwambĩrĩria mũthia-inĩ wa kiumia gĩkĩ o nginya mweri-inĩ wa Disemba kũringana na ũndũire wao. Ngeribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.